Prof Kamuntu yayihanangiriza za SACCO obuya bari mu rukiko rw'okuhendera omwaka orwa Shuuku SACCO omu rukiya bya Shuuku Town Council Sheema District Erizoba ya omu banking hall omunjenja kwagira abantu kandi nyina mu basibire boda yanya bakwa ahimwe hari abantu abatari kutina kushwara nyabura mu bagendere omuntu atakutina kushwara otarumutongwebebeza. Urukiko uru rwakwabe bemeza batari bamwe na bamwe omu district ya Sheema kandi basimba obuhereza bwa Shuuku SACCO. Abantu bingi babuzire kutandisa company na cooperative model. Tubateeka nkuwa wabire number 1 mwenu SACCO yabo. Ninga korora number 10 echora gambe bachorje. Kandi mwebwa ngo twine principles zo governing cooperatives shana mbwenu tukumentu zurisitinga buri zoba kugira ngo twine democratic member control. Ndyamusiima Patron 1 Honorable Prof Kamuntu akamyegese ekigambo kimwe about savings kugira ngo nobasa kugira ekizibu oyine n'enjo eri kwingana ekyo konka ekizibu ekyo kikuleme akuba toyine sente toyine saving. Then yensuba yanshomesa yajamu hariho abantu abaine sente kandi batine magezi gokuzikozesa. Shuuku SACCO omwaka ogu ekozire amagoba ga biliyoni 1 na miliyoni 202 kandi yahereza abantu loan za biliyoni 21 na miliyoni 528. Omukago kwito na capital partners gokuhereza sente zo kugumisereza ziri muri period mukazi omwani abahinji atweta small holder na nabarisa aba small holder. So okona yoto bakapereza biliyoni 1 kandi abantu bahereza ijo loan product iyo ni korachi. Umwaka ogukwire tukozereje munonga twakora amagoba ga over 1 billion kandi ekyo kireserwe products twine zitwereza abamemba bitu aha na munonga roni yo mwani itwereza abantu ikatwaraho tukabahereza na grace period kiretira abantu ba trustinga munonga SACCO yashu. Okutana una SACCO zindi aba Shuuku SACCO bwa hati nabahereza pichipiti z'amashanyarazi za roni. Ohereza bakiya amashanyarazi initiative eragire mu UCAFS ikwemerwa bibenderwa bakunda na Denesa. Abayobozi mu nchiko zimwe tugendana n'ejo pichi bajiboreka. Hatejo benumbuza ngo kinya kurwa zingayi konkito kashuku tuhireyo tuja kutaho sente niko twetinohereza kwa motoka n'ibindi na pichi zira. Temsente tere member with picho yaje twara mukakora yitwara uchukumeje. Shuuku SACCO ine ba member 15 omu mataji mushanju agara mu kishabya Ageihangwe Rwampara Bugamba Kabale Chamuka na Mbarara gashoka maika twachiri.